جبلی چند کسان کو خزمت دیرا مرقیوم لحری ما کردستانی دکن کس نکاره سردانا وی دیره بگه. اف دیره یک جکوینترین دیرا عراقیه. نها جبر بمباران ترکیه لحری مهاتیه گرتن. جبر صدما امناهی و سلامتی خلقی گندیان بریار دایه. کو چک کس سرداناوی نکد. اف دیره لبر لیواچیاه که لگند دوره یا کریستیانان نزیک سنور ترکیه و گلک جاران اف هریمه راستی هیرشن عثمانیین ترکیه تی و بالفرن شرین ترکیه بردوام چاودیریا و دوره دکن. أفا ديرا مرقيوما إكش مبشرة مسيحي بندسبيكا مسيحياتية تاتا دفري أف مرقيوما السعر داي شينواريوية هين الدفرة بعدينان يكمين شينواري الدهي القلية دهي دوم شوينار القلية ديرا البيشيلة جهوية دومايكي أفايا يعني أول فيري أمري خديكر جسال 2019 وره ترکیه اپراسیونان لباکور عراق پیک دینه و پککی دگه آرمانج جبو ریگرتنا لهیرشن دجی ترکیه لروجا و پککی وکر ریخستنک تروریستی تیدیدن جسال 1984 وره شرکت جگداری دجی ترکیه دست بگیریه گو بویا صدما کشتنا به هزاران کسان ما ترسي أما أو يعني اشتركا نكا وضعي ما اشتركايا وضعي أم ترسين خلق بهتا فيري شان ديريوي يعني بهنا زيارة خلقتين قندي أم ناهل خلق قوي بهتا فيري خلق أم ناهل قوي بهتا فيري شمكو ما ترسيه دايا هجمارك باورمندين كريستيان دسالن بوريده حول دانا سردانا ديري بكن اللي راستي هيرشان هاتنا أف ديراي هاتي أوفا كرنت نفس كفتا كده وبريجي أف تصير مديتين أف عدى أمي راستين جهة آماده كرنه بچيكا بو وقت أمريوان هشتنا بي إكسالي دا إنش خلق اشتيارت إينا نويرش نروري كانت إينا نويري دوه خرفة آماده كرن أفا درگه الفيري هبو كله كجي الفيري دو الفيري خي بچوكي دانا قشا الفيري دا آماده كرد پنجر كرد داتا دايكا بچوكي گلک جواکا کریستیانین باکور عراقی جگوندرین اولین هریمینه دی باورگرن کو میجویا دیرا مرقیوم ودگره 100 سالا چاران لی آواهی بخواه چند جاران هادی خراب کرن و نوجن کرن جارا دیماهی سال 1999 هادی نوجن کرن هیلین سندی دنگ امریکا